Mena ka whakahuihuitia ngā tamariki tuakoka ki te wāhi kotahi ka ki i a rātou te papatākoro o maunga whau i Tāmaki Makaurau e rua rawa ngā wā. Koera te ia o ngā tatauranga kua puta i te pūrongo tamariki tuakoka mo tēnei tau. Hei tā te kōmihana tamariki i a te tirohia, te kai, te mātauranga, te hauora me te whare. Kāre e kore ka ohorere te marea ki ngā kitenga o tēnei pūrongo. Whether they're individual or related, connected to each other, there's a core group of about 100,000 of our children that are doing it really tough. Now that's not acceptable in a country like New Zealand. We could do better and we must do better. Hei tā Andrew Beecroft anō, nā te rarunga o te ōhanga o te ao i ngā tau tatanei kua piki te nui o ngā tamariki tuakoka. The mother of all budgets that really attacked benefits, from that time on it stayed at a high level. We could, if we had the will and the commitment, we could bring that down. And indeed, this government and the previous government seemed committed to halving poverty by 2030. Well, that's a great goal. Hei tā te inetanga tamariki tuakoka, whitu te kau ōrau o ngā tauira no ngā hapori tuakoka, ka whai i te tohu NCEA taumatarua. Iwa te kau mā toru ōrau o ngā tauira no ngā hapori whairawa, ka whai i taua tohu.